نننے زمون سبق سلورم سپارہ سورت آل عمران د 92 آیات خوانوالے تر آیت نمبر 97 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لن تنالوا البر چرن شیر سے دے تاسو جنتا حتی تنفقوا تر دے پورے چی خرچ کئی تاسو مما تحبون دا آغ مالنا چی تاسو ور سرمین کوئی وما تنفقوا من شيء او آغا چی خرچ کوئی تاسو سمال فإن الله به عليم نو یقینا اللہ پا آغی باندی پوہا دے. کل الطعام ہر قسم خوراک کان حلا لبنی اسرائیل او حلال روا د پارد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل مگر آغا چی بن کڑو یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپل زان باندے من قبل ان تنزل التوراہ مخدرات لود توراتنا قل فأتوا بالتوراہ تورتوایا راڑی تورات فَاتْلُوهَا نُؤُلْ وَلَيْدِ لَرَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کئی تاسو رشتنی. فَمَنِ افْتَرَى نو چاچ جوڑ کرل عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ پا اللہ باند دروغ من بعد ذالک پس دے بیاننا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دغ کسان ہم دید ظالمان. قل صدق اللہ تور توا یا رشتیا ویل دی اللہ او یہود دروغ وائی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پستا بداریو کئی د دین د ابراہیم علیہ السلام چو اولادو پا توحید او ماتون کے د شرک وما کان من المشرکین او نو دے د مشرکاننا. ان اول بیت یقیناً لنبنے کور
اذع للناس چې جوړ شوی دی د پاره د خلکو للذی ببکتا خامخا آغا کور د چې په مکه کې دی مبارکا وهدى للعالمین د خیر او برکت نډکته او ہدایت تے د پار د مخلوقاتو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم پدی کی نخدی واضح زائد ابراہیم علیہ السلام ومن دخله كان آمنا او سوک چی داخل شو دے کورتا کان آمنا شدے پا امن باندی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ او خاص اللہ لرپ خلق باندی حج البیت حج د بیت اللہ شریف دے من استطاع الیہ سبیلا سوک چی طاقت لری دیتا دلاری ومن کفر او چاچ کفر کو فإن اللہ غنی عن العالمین فس یقینا اللہ بے پروا دی د عبادت د مخلوقاتنا